Twongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe aho muherereye hose, abadukurikira bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aba diaspora, abamaze gukora like, comment ndetse na share mwese turabasuhuje. Uyu munsi rero ni umwanya w'amakuru aba ari kuvugwa ahantu hose, amakuru mashya abagezweho. Reka amakuru yacu tuyahere aho amafaranga yakoreshejwe nabi mu bigo bya leta yikubye kabiri agera kuri miliyari 6.4. Urwego rw'ubugenzuzi bukuru bw'imari ya leta rwatangaje ko mu mwaka w'ingengo y'imari warangiye kuwa 30 Kamena 2022, miliyari 6 miliyoni 4 z'amafaranga y'u Rwanda zakoreshejwe mu buryo budakurikije amategeko. Ni mu gihe yari yarakoreshejwe nabi umwaka ushize yari miliyari 3 miliyoni 200. Ni ukuvuga ko aya ari amafaranga ya leta yakoreshejwe bitari ngombwa cyangwa bidakurikije amategeko, ndetse no kuba harabaye inyerezwa cyangwa isesagura ry'umutungo rusange. Ni raporo itagaragaza amafaranga yasohotse nta nyandiko ziyasobanura nk'uko byakunze kugaragara mu myaka yashize, gusa hari ayasohotse inyandiko ziyasobanura zidahagije asaga miliyoni 6,444. Ni mu gihe amafaranga yasesaguwe ari miliyari 2,400,000, ayishyuwe by'umurengera akaba ari miliyari 3, naho ayanyerejwe cyangwa yasohotse mu buriganya ari miliyoni 169. Ibikubiye muri iyi raporo ku mikoreshereze y'imari n'umutungo bya leta byashyikirijwe inteko ishinga amategeko kuri uyu wa kabiri tariki ya 2 Gicurasi 2023. Uyu mwaka hakozwe igenzura mu nzego za leta 121, ahakozwe ubugenzuzi ku mikoreshereze y'imari n'iyubahirizwa ry'amategeko. Hakozwe kandi ubugenzuzi 14 bwimbitse, ubugenzuzi 6 ku ikoranabuhanga n'ubugenzuzi 12 bwihariye. Gutoranya ibikorwa bikorerwa igenzura byagiye bishingira kuri gahunda zigamije kuzamura iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage, zirimo ubuhinzi, ubuzima, gutwara abantu n'ibintu, uburezi, ibikorwa remezo n'imibereho myiza y'umuturage. Uyu mwaka igipimo cy'amafaranga yakoreshejwe na leta yagenzuwe cyarazamutse kiva kuri 91% mu mwaka ushize kigera kuri 95%. Amafaranga yose ya leta yakoresheje ni miliyari 4,604,000. Ni mu gihe ayo OG yakoreye igenzura imikoreshereze y'amafaranga miliyari 4,368,000. Ubusanzwe OG ikora ubugenzuzi bw'ibitabo by'ibaruramari, iyibarizwa ry'amategeko, ikoranabuhanga n'ubugenzuzi bwihariye. Mu nzego zakorewe ubugenzuzi 68% zabonye raporo ya nta makemwa mu byerekeye imikoreshereze y'imari, izindi 61 zibona nta makemwa mu ibarizwa ry'amategeko. Ni mu gihe kandi 53% zabonye nta makemwa mu kubyaza umusaruro amafaranga yashowe. Ishyirwa mu bikorwa by'inama z'umugenzuzi mukuru w'imari ryarazamutse rigera kuri 57 rivuye kuri 48 mu mwaka ushize. Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta Kamuhire Alex yasabye abafite inshingano zo gucunga imari ya leta kugerageza kubahiriza amategeko no kuyikoresha neza muri rusange. Abafite imicungire y'imari mu nshingano barasabwa gushyiraho ingamba zose zishoboka hagakomerwa amakosa nk'ayo. Ku rundi ruhande ariko avuga ko ugereranyije n'umwaka ushize biragaragara ko hari impinduka nziza ku musaruro uva mu bugenzuzi bukorwa ndetse no mu ishyirwa mu bikorwa ry'inama z'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Kamuhire avuga ko intege nke mu micungire y'imari ya leta ishobora gutuma guverinoma itagera ku ntego yiyemeje muri gahunda y'iterambere rirambye kandi ryihuse. Icyiciro cya mbere NST1 ni gahunda zirimo uburezi bufite ireme kuri bose, kwivana mu bukene no kongera ubwiza bw'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi.
leta yari guhomba miliyari 10 iyo gitahagoboka. Kamuhire yavuze ko ubugenzuzi bw'uyu mwaka bwashyize ingufu mu kugenzura amasezerano mbere y'uko ibirimo imirimo itangira cyangwa se mu gihe hari gushyirwa mu bikorwa. Ati iyi mikorere yatumye tubasha kubuza cyangwa kwerekana amafaranga leta ishobora guhomba, ariko bikaba bigishoboka ko leta itayahomba biramutse bikosowe. Ubugenzuzi bwabonye miliyari 10 leta ishobora guhomba ariko hakaba ashobora kugaruzwa. Ibyo bihombo bituruka ku masezerano yateguwe nabi. Mu kigo RTDA, imirimo yo kubaka umuhanda wa Huye-Kibeho munini yabazwe inshuro 2 ku rutonde rw'ibyagombaga gukorwa. Leta yari igiye guhomba miliyari 1,300,000. Muri RURA, leta yari igiye guhomba agera kuri miliyari 2,600,000 mu gihe RAB yari guhomba yegombya leta miliyari 1,100,000 biturutse ku iyubakwa ry'inzu z'abakozi ryabazwe kabiri. Muri RAB kandi havuzwemo ibiciro by'umurengera byakoreshejwe ugereranyije n'ibiri mu yandi masezerano bisa ku mihanda yubatswe mu kigo cy'icyitegererezo mu buhinzi bwa kijyambere, aha leta ari guhomba miliyari 1,700,000. Urwego rw'ubugenzuzi bukuru bw'imari ya leta rutangaza ko ruzakomeza gukora igenzura ku ikoreshwa ry'imari mu nzego za leta hagamijwe ko umutungo n'imari bya leta bikoreshwa mu bikorwa byatoranyijwe kandi bizamura imibereho myiza y'umuturage. Tubabwire ko kandi umushahara fatizo ubitse mu kabati. Umushahara fatizo ubitse mu kabati kandi hashize imyaka hafi 5 umutwe w'abadepite wemeje itegeko rigenga umurimo mu Rwanda riteganya ko Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo ashyiraho iteka rigena umushahara fatizo. Kugeza ubu ntabwo birakorwa ndetse benshi bakomeje kwibaza akabati iri teka ryahezemo. Ni iteka rivuze byinshi ku mibereho y'abakozi kuko hari benshi bahembwa imishahara itajyanye n'aho ikiguzi cyo kubaho kigeze. Bigira ingaruka kandi ku mpozamarira itangwa ku wishwe cyangwa wakomerekeye mu mpanuka n'ibindi. Ingingo ya 68 y'itegeko rigenga umurimo mu Rwanda ryo muri 2018 ivuga neza ko iteka rya Minisitiri ufite umurimo mu nshingano ze rigena umushahara fatizo. Iyo ngingo yari no mu itegeko rigenga umurimo ryasimbuye muri 2018 ariko ryarinze risimburwa nta teka rya Minisitiri rigiyeho. Muri 2018 ubwo abadepite mu nteko ishinga amategeko batoraga itegeko rigenga umurimo mu Rwanda basabye bakomeje ko amateka ya Minisitiri arishyira mu bikorwa agomba guhita ajyaho. Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo yigeze kubwira abadepite ko iteka rishyiraho umushahara fatizo ryagejejwe mu biro bya Minisitiri w'Intebe, anezeza ko rizatangazwa vuba. Mu kiganiro Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yagiranye n'abanyamakuru ku itariki ya 16 Werurwe 2022 ku kibazo yari yabajijwe n'umunyamakuru, yemeje ko umushahara fatizo ugiye gushyirwaho ariko amaso yaheze mu kirere. Yagize ati mu minsi iri imbere hari ugushyiraho umushahara fatizo umuntu yahembwa mu gihugu. Iyo umaze kuwushyiraho ibindi ni amasezerano bigendanye n'akazi ukora n'amasaha. Turi kubikoraho kugira ngo umushahara fatizo umunyarwanda aheraho atangira guhembwa ugenwe. Umushahara fatizo usobanurwa nk'amafaranga umukozi adashobora kujya munsi mu kazi ako ariko kose, ku buryo umukoresha ubikoze afatwa nk'uwarenze ku mategeko. Icyakora kuyarenza byo ntibibujijwe. Kuba umushahara fatizo ukiri hasi bifite ingaruka ku igenwa ry'imishahara, indishyi mu bigo by'ubwishingizi ndetse no kuvugurura itangwa ry'ubwishingizi mu bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo Rwanyindo Kayirangwa Fanfan aherutse gutangaza ko hakiri ibiganiro ku ishyirwa ry'umushahara fatizo. Ati ibiganiro biracyahari ariko ntabwo twafata icyemezo hano
kuko ntabwo ari twebwe dushinzwe gufata icyemezo. U Rwanda ruracyifashisha itegeko ryo mu mwaka w'1974 rigena umushahara fatizo aho umukozi abarirwa amafaranga 100. Ingaruka ni nyinshi. Umunyamabanga mukuru wa sendika rero iharanira uburenganzira n'imibereho myiza y'abakozi bo mu bucukuzi bwa mayini na kariyeri, Injeniyeri Andre Mutsindashyaka, asanga kuba umushahara fatizo umaze imyaka isaga 40 utavugururwa bifite ingaruka nyinshi. Ati kuba uyu mushahara udatangazwa bifite ingaruka ku bakozi cyane cyane abakora imirimo iciriritse, aho bahembwa umushahara w'intica ntikize. Injeniyeri Mutsindashyaka yatanze urugero ku bakozi bo muri mayini na kariyeri avuga ko bahemberwa umusaruro. Iyo batabonye amabuye batahiraho ntibahembwe, bagafatwa nk'aho ntacyo bakoze, nyamara baba bakoze umurimo w'ingufu, bigatuma hari abajya mu bucukuzi butemewe. Ati imibereho myiza ya bene uwo mukozi hamwe n'iterambere ry'umuryango we ntibirgerwaho nk'uko byagakwiye, kuko nta bushobozi bwo guhaha ku isoko aba afite no kugira indi mishinga yakwikorera. Ubwiteganyirize bw'izabukuru n'indwara zikomoka ku kazi ntibubasha gukorwa kuri bene uwo mukozi utahembwe, bigatuma mu gihe kiri imbere azaba umuzigo kuri leta, aho izaba imushakira ibyo kumutunga, nyamara yakabaye agobokwa n'ubwiteganyirize bwe. Amafaranga ya leta agakora izindi gahunda nazo ziba zikenewe. Indi ngaruka iri ku musoro w'ibihembo wakabaye winjiye mu isanduku ya leta, ariko ntuboneke bitewe no kuba hari abakozi bahembwa umushahara ukabije, kuba muto cyangwa ntibanawubone. Injeniyeri Mutsindashyaka asanga bikwiye ko umushahara fatizo ushyirwaho nk'uko abakozi babyijejwe igihe kirekire, ariko amaso akaba yaraheze mu kirere, ugafasha abakoresha n'abakozi kugira aho bahera mu kumvikana igihembo, cyane ko bigoye kuvuga ko umukozi wagiye gusaba akazi yari umushomeri, abanza kumvikana n'umukoresha ku birebana n'umushahara, ahubwo icyo akora yakira uwo yagenewe, kabone n'ubwo aba abibona ko iby'ibanze bikenerwa mu buzima bitazavamo. Tugere no muri Kiliziya Gatolika naho tubabwire ko Diyoseze ya Kabgayi yahawe Musenyeri usimbura Smaragde Mbonyintege. Umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yatoreye Padiri Dr Balthazar Ntivuguruzwa kuba umwepiskopi wa Diyoseze ya Kabgayi, asimbuye Musenyeri Smaragde Mbonyintege ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Padiri Dr Ntivuguruzwa yari asanzwe akorera umurimo muri Diyoseze Gatolika ya Kabgayi, ndetse akaba by'umwihariko yari umuyobozi w'ishuri rikuru Gatolika rya Kabgayi Iseka. Itangazo ryashyizwe hanze n'ibiro by'intumwa ya Papa mu Rwanda rivuga ko kuri uyu wa kabiri tariki 2 Gicurasi 2023 aribwo Dr Ntivuguruzwa yatorewe kuba umwepiskopi wa Diyoseze ya Kabgayi. Asimbuye Musenyeri Smaragde Mbonyintege ugiye kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, ndetse amakuru ifite avuga ko kuri ubu amaze iminsi arwaye. Padiri Dr Ntivuguruzwa waragijwe Diyoseze ya Kabgayi yavukiye i Muhanga ku wa 15 Nzeri 1967. Yize mu iseminari nto ya Mutagatifu Lewo y'i Kabgayi, akomereza mu iseminari nkuru ya Mutagatifu Yosefu ya Rutongo. Muri 1991 kugeza 1995 Padiri Dr Ntivuguruzwa yari umunyeshuri muri Kaminuza ya Kiliziya Gatolika i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yahakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 mu bijyanye na teolojiya, ishami rirebana n'imyitwarire nganamana. Ku wa 18 Mutarama 1997 nibwo Ntivuguruzwa yahawe ubupadiri abuhererwa muri Diyoseze ya Kabgayi. Imirimo yakoze kuva muri 1994 kugeza mu 2000, Padiri Dr Ntivuguruzwa yari umuyobozi wungirije wa seminari nto ya Kabgayi,
inshingano yafatanyaga no kwita ku masomo y'imyigishirize. Yabaye kandi umunyamabanga w'umushumba wa diyoseze ya Kabgayi ndetse aza kugirwa ushinzwe gukurikirana amasomo mu iseminari nkuru ya Nyakibanda hagati ya 2010 na 2017. Padiri Dr Ntivuguruzwa afite impamyabushobozi y'ikirenga PhD mu bijyanye na teolojiya yavanye muri Kaminuza Gatolika y'i Leuven mu Bubiligi. Kuri ubu yari umuyobozi wa Kaminuza Gatolika ya Kabgayi Iseka. Tumwifurije imirimo myiza. Tubabwire ko kandi u Rwanda rwacyuye abaturage barwo bari muri Sudani. U Rwanda rwahungishije abaturage 42 barimo Abanyarwanda 32 n'abandi 10 bo mu bihugu 5 bitandukanye bavanywe i Khartoum. Bagejejwe i Kigali mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri bavuye Aswa mu Misiri. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Clementine Mukeka yabwiye itangazamakuru ko urugendo rwo gucyura abo Banyarwanda n'abandi banyamahanga rwatangiye kwa kabiri, aho guverinoma y'u Rwanda yabashakiye uburyo bava i Khartoum bagera mu mujyi wa Aswa mu Misiri. Ati bakoze urugendo rw'iminsi 2, ubwo bageraga mu Misiri twabashije kubafasha tubavanayo baza mu Rwanda. Bwari ubufatanye hagati ya za guverinoma, inzego zacu zakoranye na ambasade i Cairo na Khartoum kugira ngo tubashe kugera ku musaruro uboneye w'iki gikorwa cyo kubahungisha. Turashimira Misiri ku buryo yakiriye abaturage bacu muri ibi bihe bigoye, kandi turashimira Abanyasudani na guverinoma ya Sudani kubw'ubufasha muri uku guhingisha aba bantu. Mukeka yavuze ko u Rwanda rwiteguye gutanga umusanzu mu bikorwa bigamije kugera ku mahoro arambye muri Sudani, binyuze muri gahunda zizashyirwaho n'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe. Abaturage bagejejwe i Kigali harimo Abanyasiriya 5, Umurundi 1, Umunyakenya 1, Abanya-Uganda 2, Umunyanigeriya, Abanyarwanda 32. Mukeka yavuze ko hari Abanyarwanda 2 bahisemo kuguma i Khartoum ku mpamvu zabo bwite, ariko igihe cyose bazakenerera ubufasha twiteguye kubufasha. Umunyakenya Ogendo Daniel Oganga washakanye n'Umunyarwanda n'umwe mu bahungishijwe, yavuze ko ku itariki ya 15 Mata mu gitondo abantu bari kwitegura gutangira umunsi, cyane ko hari mu mpera z'icyumweru aribwo batangiye kumva urusaku rw'amasasu batazi aho ruturutse. Ati ibintu byakomeje kuba bibi uko amasaha y'icuma, imbunda nini zumvikana. Byari ibintu bigoye kuba mu mujyi, aho muri uwo mujyi udashobora kujya ku isoko, ku kibuga cy'indege. Guhunga byasaga n'ibidashoboka. Ndashimira Imana na guverinoma y'u Rwanda. Buri gihe iyo ndi mu Rwanda n'iyo ndi hanze yarwo mba ndi kumwe n'Abanyarwanda. Ikintu cya mbere twakoze ko ari ukwiyandikisha kuri ambasade y'u Rwanda i Khartoum tukijya muri Sudani. Baradufashije mu buryo butandukanye. Turi hano kubera guverinoma y'u Rwanda, Rwandair, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, ambasade na ambasaderi. Umunyarwanda witwa Francis Kihumuro yavuze ko kuba ari mu Rwanda ari inzozi kubera ibisasu bya buri munsi, cyane ko hari na kimwe cyatewe mu nzu yabagamo biba ngombwa ko yimuka. Ati twe twaragoswe na RSF impande zose utabona naho waca. Yavuze ko nta na rimwe abayobozi b'u Rwanda bigeze babatererana, kandi ko babishimira ubuyobozi bwakomeje kubahumuriza. Ngayo nguko tubabwire ko kandi imbuto za mbere z'uruzinduko rwa Perezida Kagame i Conakry yasabye ifungurwa ry'ingendo z'indege. Perezida wa Guinée Conakry Colonel Mamadi yasabye inzego bireba gukora ibishoboka ku buryo mu gihe cya vuba hatangizwa ingendo z'indege hagati ya Conakry na Kigali.
rwego rwo kwihutisha ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi. Ni icyemezo gishobora kubaho nyuma y'uko Perezida Kagame aheruka muri Guinée Conakry kuwa 17 Mata 2023, aho yagiranye ibiganiro byihariye na Perezida Dumbo birimo n'ubufatanye mu by'ikoranabuhanga. Amasezerano yasinywe n'impande zombi agamije ubufatanye mu ngeri zitandukanye zirimo n'ikoranabuhanga. Kuwa 4 w'icyumweru gishize, Colonel yabwiye guverinoma ye ko we na mugenzi we w'u Rwanda baganiriye ku ngingo nyinshi zifitiye inyungu ibihugu byombi. Yavuze ko hashyizweho komisiyo y'ubufatanye ihuriweho n'ibihugu by'u Rwanda na Guinée Conakry, ndetse ko hari amatsinda y'inzobere ku mpande zombi agomba gukomeza kurebera hamwe uko amasezerano y'ubufatanye yashyizweho umukono kuwa 18 Mata 2023 azashyirwa mu bikorwa. Yasabye Minisitiri w'Intebe gukora ibishoboka byose mu rwego rwo gufasha komisiyo y'ubufatanye ihuriweho n'ibihugu byombi kugira ngo itangire gukora, kandi amasezerano yashyizweho umukono mu bijyanye n'itumanaho, isakazamakuru mu ikoranabuhanga no gutangiza ikoranabuhanga mu mikorere ya leta atangire gushyirwa mu bikorwa vuba. Ikinyamakuru Vision Guinée cyanditse ko Minisitiri ushinzwe ubwikorezi we yahawe amabwiriza yo gutegura vuba ingendo zo mu kirere zihuza Conakry na Kigali. Igihugu cyahoranye ikigo cy'indege Guinée Airlines kuva muri 1999, icyakora cyaje guhagarara muri 2004. Ku rundi ruhande, u Rwanda rufite RwandAir, ikigo gikomeje kwaguka ku rwego mpuzamahanga. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga we yasabwe gutegura uko hashyirwaho uhagarariye inyungu za Guinée Conakry mu Rwanda mu rwego rwo gushimangira ubucuti n'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Ni muri urwo rwego uruzinduko Perezida Kagame yagaragaje ko gusangira ubumenyi n'ubunararibonye bw'Abanyafurika n'abandi bafatanyabikorwa hirya no hino ku isi bikenewe cyane kandi ari ingenzi. Perezida Kagame yavuze ko mu rugendo rw'iterambere nta gihugu cyageraho kibaye nyamwigendaho. Ati nta muntu umwe wigira ku buryo yagera ku byo ashaka byifashijemo. Niyo mpamvu ubufatanye mu bintu byose ari ingenzi cyane. Ubwo yari akiri muri Guinée kuwa 18 Mata, kandi hatashe ikiraro cyiswe Pont Paul Kagame cyari kimaze imyaka 3 cyubakwa mu mujyi wa Dibleka muri icyo gihugu. Colonel Mamadi uri ku butegetsi yabufashe ahiritse Alpha Condé wayoboye Guinée kuva muri 2010 kugera 2021. Biteganyijwe ko inzibacyuho iyobowe na Colonel Mamadi izarangira muri 2024. Abakozi bo mu nganda n'ubwubatsi basabye ko imiterere ya pansiyo ivugururwa. Sendika y'abakozi bo mu nganda n'ubwubatsi yasabye ko imiterere y'itegeko rigenga pansiyo yavugururwa ikajya munsi y'imyaka 60 isanzwe, kuko igera abakozi ntacyo bashoboye kwikorera barazabajwe n'ubukene. Ni ubutumwa batanze mu gihe kuri wa 1 Gicurasi u Rwanda rwafatanyije n'isi mu kwizihiza umunsi w'abakozi. Ni umunsi leta, abakoresha n'abakozi basubiza amaso inyuma kugira ngo basuzumire hamwe uko umurimo uhagaze, bakishimira ibyiza bagezeho, bakanafata ingamba zituma ibitaragezweho bizagerwaho ubutaha, no guharanira kongera umusaruro mu bwinshi no mu bwiza. Umunyamabanga mukuru Ntakimana François yavuze ko abakozi benshi usanga bakorera ku masezerano y'akazi atanditse, ugasanga nta burenganzira bagira mu kazi, igihe babusabye bakirukanwa. Yakomoje nko ku burenganzira bwo guteganyirizwa muri RSSB, guhabwa ibiruhuko by'umwaka, guhemberwa amasaha y'ikirenga n'ubundi burenganzira. Bitewe n'imiterere y'imirimo, ngo imyaka 60 yo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru ni myinshi ku bakozi bakoresha ingufu mu kazi kabo, nk'abakorera mu nganda, mu bwubatsi no mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Yakomeje ati
abo bakozi batakaza ingufu ku buryo badashobora kugeza ku myaka ya ngombwa yo kujya muri pansiyo. Ibi bituma batakaza akazi bakajya kwicara mu rugo bagategereza igihe kirekire ngo imyaka 60 ya pansiyo igere. Ibyo bituma abo bakozi bagwa mu bukene bukabije kuko nta kindi baba bashoboye kwikorera cyabinjiriza icyababeshaho uko bikwiye. Byongeye ngo usanga ari imirimo ituma bashobora guhura n'impanuka, urugero n'iheruka i Kinazi mu karere ka Huye. Iyi sendika yasabye Minisiteri y'Abakozi ba Leta, Ubugenzuzi bw'Umurimo bifatanyije na RSSB kurushaho gukangurira no gukurikirana abakoresha badateganyiriza abakozi babo kugira ngo hirindwe ubukene bw'abakozi bagize impanuka cyangwa bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Ibyo bikajyana no gushyiraho umushahara fatizo kuko hashize igihe kinini umushahara uteganywa mu iteka rya Minisitiri ariko iryo teka ntirisohoke. Ntakimana akomeje ati twibutse nanone ko kutajyaho kw'iri teka bituma abakoresha bahemba abakozi babo imishahara y'intica ntikize kandi abakozi babo bakabyemera gutyo kubera kubura ubushobozi bw'ibiganiro hagati y'abakozi n'abakoresha. Kugira ngo abakora muri izi nzego kandi batekerezweho, iyi sendika isaba ko imiterere ya pansiyo yavugururwa. Yakomeje ati pansiyo yashyirwa mu byiciro bitewe n'imiterere y'imirimo ikorwa. Imyaka yo kujya muri pansiyo igashyirwa hagati y'imyaka 45 na 55. Iyo mirimo yashyirwa mu byiciro bivunanye n'iy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubwubatsi, ubukanishi, ububaji, imirimo ivunanye mu nganda. Iyi sendika ibarura abakozi bagera mu 15,000 babarizwa mu mirimo y'ubwubatsi, inganda, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, amagaraje n'amacapiro. Mu yandi makuru rero tubabwire ko mu Bushinwa umugore yagaragaye ashwanyaguza robo iha ikaze abagana ibitaro. Umugore wo mu Bushinwa aherutse kugaragara ashwanyaguza imashini muntu izwi nka robo yifashishwaga mu guha ikaze abagana ibitaro bizwi nka Zuhu Medical University Hospital mu ntara ya Jiangsu mu burasirazuba bw'Ubushinwa. Byabaye ku cyumweru tariki 23 Mata ubwo uyu mugore yari ageze kuri ibyo bitaro. Ntabwo icyamuteye gushwanyaguza iyo mashini kiramenyekana, gusa ibitaro byatangaje ko byasanze afite uburwayi bwo mu mutwe. Amashusho yafashwe agakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga hagaragaza uwo mugore ahondagura umutwe w'iyo robo kugeza ushwanyaguritse, ari nakavuga amagambo mabi. Abakozi b'ibitaro bagiye gutabara ariko biba iby'ubusa nk'uko ikinyamakuru Jiang Morning News cyabitangaje. Song Pingang, umwe mu bakoresha Twitter, yavuze ko hari bamwe mu Bashinwa batishimiye uburyo robo zisigaye zikora imirimo myinshi mu bitaro kurusha abantu, ku buryo arizo zifashishwa mu kumenyesha abarwayi igihe bazahurira na muganga, gutanga ibyangombwa bimwe na bimwe umurwayi akeneye n'ibindi, ku buryo abarwayi badahura kenshi n'abaforomo. Song yavuze ko hari abatabyishimira ari nacyo akeka ko cyateye uwo mugore kwihimurira kuri robo. Ngayo nguko rero ngaho aho amakuru yacu tuyashoreje. Icyo tubasaba ni ugukora subscribe, like na comment, ubundi turahari ngo tujye tubagezaho amakuru yose uko yakabaye, amakuru y'ingenzi, amakuru mu buzima bwose, ndetse kandi amakuru aba yiriwe avugwa ahantu hose.
tubibutse ingenzi z'amakuru zahanze amakuru. Amafaranga yakoreshejwe nabi mu bigo bya leta yikubye kabiri agera kuri miliyari 6,400,000. Umushahara fatizo ubitse mu kabati kandi twarebye kandi diyoseze ya Kabgayi yahawe musenyeri usimbura Smaragde Mbonyintege. Ni mu gihe kandi u Rwanda rwacyuye abaturage barwo bari muri Sudani. Kandi imbuto za mbere z'uruzinduko rwa Perezida Kagame i Conakry yasabye ifungurwa ry'ingendo z'indege. Abakozi bo mu nganda kandi n'ubwubatsi basabye ko imiterere ya pansiyo nayo yavugururwa. Twabwiye kandi ko umugore yagaragaye ashwanyaguza robo iha ikaze abagana ibitaro. Ngaho nguko rero turabakunda kandi tubahoza ku mutima. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Twongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe aho muherereye hose, abadukurikira bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aba diaspora, abamaze gukora like, comment ndetse na share, mwese turabasuhuje. Uyu munsi rero ni umwanya w'amakuru aba ari kuvugwa ahantu hose, amakuru mashya abagezweho. Reka amakuru yacu tuyahere aho amafaranga yakoreshejwe nabi mu bigo bya leta yikubye kabiri agera kuri miliyari 6.4. Urwego rw'ubugenzuzi bukuru bw'imari ya leta rwatangaje ko mu mwaka w'ingengo y'imari warangiye kuwa 30 Kamena 2022, miliyari 6,400,000 z'amafaranga y'u Rwanda zakoreshejwe mu buryo budakurikije amategeko. Ni mu gihe yari yarakoreshejwe nabi umwaka ushize yari miliyari 3,200,000. Ni ukuvuga ko aya ari amafaranga ya leta yakoreshejwe bitari ngombwa cyangwa bidakurikije amategeko, ndetse no kuba harabaye inyerezwa cyangwa isesagura ry'umutungo rusange. Ni raporo itagaragaza amafaranga yasohotse nta nyandiko ziyasobanura nk'uko byakunze kugaragara mu myaka yashize, gusa hari ayasohotse inyandiko ziyasobanura zidahagije asaga miliyoni 6,441. Ni mu gihe amafaranga yasesaguwe ari miliyari 2,400,000, ayishyuwe by'umurengera akaba ari miliyari 3, naho ayanyerejwe cyangwa yasohotse mu buriganya ari miliyoni 169. Ibikubiye muri iyi raporo ku mikoreshereze y'imari n'umutungo bya leta byashyikirijwe Inteko Ishinga Amategeko kuri uyu wa kabiri tariki ya 2 Gicurasi 2023. Uyu mwaka hakozwe igenzura mu nzego za leta 121, ahakozwe ubugenzuzi ku mikoreshereze y'imari n'iyubahirizwa ry'amategeko. Hakozwe kandi ubugenzuzi 14 bwimbitse, ubugenzuzi butandatu ku ikoranabuhanga n'ubugenzuzi 12 bwihariye. Gutoranya ibikorwa bikorerwa igenzura byagiye bishingira kuri gahunda zigamije kuzamura iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage, zirimo ubuhinzi, ubuzima, gutwara abantu n'ibintu, uburezi, ibikorwa remezo n'imibereho myiza y'umuturage. Uyu mwaka igipimo cy'amafaranga yakoreshejwe na leta yagenzuwe cyarazamutse kiva kuri 91% mu mwaka ushize kigera kuri 95%. Amafaranga yose ya leta yakoresheje ni miliyari 4,604,000. Ni mu gihe ayo OG yakoreye igenzura imikoreshereze y'amafaranga miliyari 4,368,000. Ubusanzwe OG ikora ubugenzuzi bw'ibitabo by'ibaruramari, iyibarizwa ry'amategeko, ikoranabuhanga n'ubugenzuzi bwihariye. Mu nzego zakorewe ubugenzuzi 68% zabonye raporo ya nta makemwa mu byerekeye imikoreshereze y'imari, izindi 61 zibona nta makemwa mu ibarizwa ry'amategeko.
ni mu gihe kandi 53% zabonye nta makemwa mu kubyaza umusaruro amafaranga yashowe. Ishyirwa mu bikorwa by'inama z'umugenzuzi mukuru w'imari ryarazamutse rigera kuri 57 rivuye kuri 48 mu mwaka ushize. Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta Kamuhire Alexis yasabye abafite inshingano zo gucunga imari ya leta kugerageza kubahiriza amategeko no kuyikoresha neza muri rusange. Abafite imicungire y'imari mu nshingano barasabwa gushyiraho ingamba zose zishoboka hagakumirwa amakosa nk'ayo. Ku rundi ruhande ariko avuga ko ugereranyije n'umwaka ushize biragaragara ko hari impinduka nziza ku musaruro uva mu bugenzuzi bukorwa ndetse no mu ishyirwa mu bikorwa ry'inama z'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Kamuhire avuga ko intege nke mu micungire y'imari ya leta ishobora gutuma guverinoma itagera ku ntego yiyemeje muri gahunda y'iterambere rirambye kandi ryihuse. Icyiciro cya mbere NST1 ni gahunda zirimo uburezi bufite ireme kuri bose, kwivana mu bukene no kongera ubwiza bw'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi. Leta yari guhomba miliyari 10 iyo gitahagoboka. Kamuhire yavuze ko ubugenzuzi bw'uyu mwaka bwashyize ingufu mu kugenzura amasezerano mbere y'uko imirimo itangira cyangwa se mu gihe hari gushyirwa mu bikorwa. Ati iyi mikorere yatumye tubasha kubuza cyangwa kwerekana amafaranga leta ishobora guhomba, ariko bikaba bigishoboka ko leta itayahomba biramutse bikosowe. Ubugenzuzi bwabonye miliyari 10 leta ishobora guhomba ariko hakaba ashobora kugaruzwa. Ibyo bihombo bituruka ku masezerano yateguwe nabi. Mu kigo RTDA imirimo yo kubaka umuhanda wa Huye Kibeho munini yabazwe inshuro 2 ku rutonde rw'ibyagombaga gukorwa. Leta yari igiye guhomba miliyari 1,300,000. Muri RURA leta yari igiye guhomba agera kuri miliyari 2,600,000 mu gihe RAB yari yegombya leta miliyari 1,100,000 biturutse ku iyubakwa ry'inzu z'abakozi ryabazwe kabiri. Muri RAB kandi havuzwemo ibiciro by'umurengera byakoreshejwe ugereranyije n'ibiri mu yandi masezerano bisa ku mihanda yubatswe mu kigo cy'icyitegererezo mu buhinzi bwa kijyambere. Aha leta ari guhomba miliyari 1,700,000. Urwego rw'ubugenzuzi bukuru bw'imari ya leta rutangaza ko ruzakomeza gukora igenzura ku ikoreshwa ry'imari mu nzego za leta hagamijwe ko umutungo n'imari bya leta bikoreshwa mu bikorwa byatoranyijwe kandi bizamura imibereho myiza y'umuturage. Tubabwire ko kandi umushahara fatizo ubitse mu kabati. Umushahara fatizo ubitse mu kabati kandi hashize imyaka hafi 5 umutwe w'abadepite wemeje itegeko rigenga umurimo mu Rwanda riteganya ko Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo ashyiraho iteka rigena umushahara fatizo. Kugeza ubu ntabwo birakorwa ndetse benshi bakomeje kwibaza akabati iri teka ryahezemo. Ni iteka rivuze byinshi ku mibereho y'abakozi kuko hari benshi bahembwa imishahara itajyanye n'aho ikiguzi cyo kubaho kigeze. Bigira ingaruka kandi ku mpozamarira itangwa ku wishwe cyangwa wakomerekeye mu mpanuka n'ibindi. Ingingo ya 68 y'itegeko rigenga umurimo mu Rwanda ryo muri 2018 ivuga neza ko iteka rya Minisitiri ufite umurimo mu nshingano ze rigena umushahara fatizo. Iyo ngingo yari no mu itegeko rigenga umurimo ryasimbuye muri 2018 ariko ryarinze risimburwa nta teka rya Minisitiri rigiyeho. Muri 2018 ubwo abadepite mu nteko ishinga amategeko batoraga itegeko rigenga umurimo mu Rwanda basabye bakomeje ko amateka ya Minisitiri arishyira mu bikorwa agomba guhita ajyaho. Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo yigeze kubwira abadepite ko iteka rishyiraho umushahara fatizo ryagejejwe mu biro bya Minisitiri w'Intebe, anezeza ko rizatangazwa vuba. Mu
Mu kiganiro Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yagiranye n'abanyamakuru ku itariki ya 16 Werurwe 2022, ku kibazo yari yabajijwe n'umunyamakuru, yemeje ko umushahara fatizo ugiye gushyirwaho ariko amaso yaheze mu kirere. Yagize ati mu minsi iri imbere hari ugushyiraho umushahara fatizo umuntu yahembwa mu gihugu. Iyo umaze kuwushyiraho, ibindi ni amasezerano bigendanye n'akazi ukora n'amasaha. Turi kubikoraho kugira ngo umushahara fatizo umunyarwanda aheraho atangira guhembwa ugenwe. Umushahara fatizo usobanurwa nk'amafaranga umukozi adashobora kujya munsi mu kazi ako ariko kose, ku buryo umukoresha ubikoze afatwa nk'uwarenze ku mategeko. Icyakora kuyarenza byo ntibibujijwe. Kuba umushahara fatizo ukiri hasi bifite ingaruka ku igenwa ry'imishahara, indishyi mu bigo by'ubwishingizi ndetse no kuvugurura itangwa ry'ubwishingizi mu bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Minisitiri w'Abakozi ba Leta n'Umurimo Rwanyindo Kayirangwa Fanfan aherutse gutangaza ko hakiri ibiganiro ku ishyirwa ry'umushahara fatizo. Ati ibiganiro biracyahari ariko ntabwo twafata icyemezo hano kuko ntabwo ari twebwe dushinzwe gufata icyemezo. U Rwanda ruracyifashisha itegeko ryo mu mwaka w'1974 rigena umushahara fatizo aho umukozi abarirwa amafaranga 100. Ingaruka ni nyinshi. Umunyamabanga mukuru wa sendika Leo iharanira uburenganzira n'imibereho myiza y'abakozi bo mu bucukuzi bwa mine na kariyeri, Enjeniyeri Andre Mutsindashyaka, asanga kuba umushahara fatizo umaze imyaka isaga 40 utavugururwa bifite ingaruka nyinshi. Ati kuba uyu mushahara udatangazwa bifite ingaruka ku bakozi, cyane cyane abakora imirimo iciriritse, aho bahembwa umushahara w'intica ntikize. Enjeniyeri Mutsindashyaka yatanze urugero ku bakozi bo muri mine na kariyeri, avuga ko bahemberwa umusaruro. Iyo batabonye amabuye batahiraho ntibahembwe, bagafatwa nk'aho ntacyo bakoze, nyamara baba bakoze umurimo w'ingufu, bigatuma hari abajya mu bucukuzi butemewe. Ati imibereho myiza ya bene uwo mukozi hamwe n'iterambere ry'umuryango we ntibirgerwaho nk'uko byagakwiye, kuko nta bushobozi bwo guhaha ku isoko aba afite no kugira indi mishinga yakwikorera. Ubwiteganyirize bw'izabukuru n'indwara zikomoka ku kazi ntibubasha gukorwa kuri bene uwo mukozi utahembwe, bigatuma mu gihe kiri imbere azaba umuzigo kuri leta, aho izabimushakira ibyo kumutunga nyamara yakabaye agobokwa n'ubwiteganyirize bwe. Amafaranga ya leta agakora izindi gahunda nazo ziba zikenewe. Indi ngaruka iri ku musoro w'ibihembo wakabaye winjiye mu isanduku ya leta ariko ntuboneke bitewe no kuba hari abakozi bahembwa umushahara ukabije, kuba muto cyangwa ntibanawubone. Enjeniyeri Mutsindashyaka asanga bikwiye ko umushahara fatizo ushyirwaho nk'uko abakozi babyijejwe igihe kirekire, ariko amaso akaba yaraheze mu kirere, ugafasha abakoresha n'abakozi kugira aho bahera mu kumvikana igihembo, cyane ko bigoye kuvuga ko umukozi wagiye gusaba akazi yari umushomeri, abanza kumvikana n'umukoresha ku birebana n'umushahara, ahubwo icyo akora yakira uwo yagenewe, kabone n'ubwo aba abibona ko iby'ibanze bikenerwa mu buzima bitazavamo. Tugere no muri Kiliziya Gatolika naho tubabwire ko Diyosezi ya Kabgayi yahawe Musenyeri usimbura Smaragde Mbonyintege. Umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yatoreye Padiri Dr Balthazar Ntuvuguruzwa kuba umwepiskopi wa Diyosezi ya Kabgayi, asimbuye Musenyeri Smaragde Mbonyintege ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Padiri Dr Ntivuguruzwa yari asanzwe akorera umurimo muri Diyosezi Gatolika ya Kabgayi ndetse akaba by'umwihariko yari umuyobozi w'ishuri rikuru Gatolika rya Kabgayi Iseka. Itangazo ryashyizwe hanze n'ibiro by'intumwa ya Papa mu Rwanda
rivuga ko kuri uyu wa kabiri tariki 2 Gicurasi 2023 aribwo Dr Ntivuguruzwa yatorewe kuba umwepiskopi wa diyoseze ya Kabgayi. Asimbuye Musenyeri Smaragde Mbonyintege ugiye kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, ndetse amakuru ifite avuga ko kuri ubu amaze iminsi arwaye. Padiri Dr Ntivuguruzwa waragijwe diyoseze ya Kabgayi yavukiye i Muhanga kwa 15 Nzeri 1967. Yize mu seminari nto ya Mutagatifu Lewo y'i Kabgayi, akomereza mu seminari nkuru Mutagatifu Yosefu ya Rutongo. Muri 1991 kugeza 1995, Padiri Dr Ntivuguruzwa yari umunyeshuri muri Kaminuza ya Kiliziya Gatolika i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yahakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri mu bijyanye na teolojiya, ishami rirebana n'imyitwarire nganamana. Kwa 18 Mutarama 1997 nibwo Ntivuguruzwa yahawe ubupadiri abuhererwa muri diyoseze ya Kabgayi. Imirimo yakoze kuva muri 1994 kugeza mu 2000, Padiri Dr Ntivuguruzwa yari umuyobozi wungirije wa seminari nto ya Kabgayi. Inshingano yafatanyaga no kwita ku masomo y'imyigishirize. Yabaye kandi umunyamabanga w'umushumba wa diyoseze ya Kabgayi, ndetse aza kugirwa ushinzwe gukurikirana amasomo mu seminari nkuru ya Nyakibanda hagati ya 2010 na 2017. Padiri Dr Ntivuguruzwa afite impamyabushobozi y'ikirenga PhD mu bijyanye na teolojiya yavanye muri Kaminuza Gatolika y'i Leuven mu Bubiligi. Kuri ubu yari umuyobozi wa Kaminuza Gatolika ya Kabgayi Iseka. Tumwifurije imirimo myiza. Tubabwira ko kandi u Rwanda rwacyuye abaturage barwo bari muri Sudani. U Rwanda rwahungishije abaturage 42 barimo Abanyarwanda 32 n'abandi 10 bo mu bihugu 5 bitandukanye bavanywe i Khartoum. Bagejejwe i Kigali mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri bavuye Aswa mu Misiri. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Clementine Mukeka yabwiye itangazamakuru ko urugendo rwo gucyura abo Banyarwanda n'abandi banyamahanga rwatangiye kwa kabiri, aho guverinoma y'u Rwanda yabashakiye uburyo bava i Khartoum bagera mu mujyi wa Aswa mu Misiri. Ati bakoze urugendo rw'iminsi 2, ubwo bageraga mu Misiri twabashije kubafasha tubavanayo baza mu Rwanda. Bwari ubufatanye hagati ya za guverinoma, inzego zacu zakoranye na ambasade i Cairo na Khartoum kugira ngo tubashe kugera ku musaruro uboneye w'iki gikorwa cyo kubahungisha. Turashimira Misiri ku buryo yakiriye abaturage bacu muri ibi bihe bigoye, kandi turashimira Abanyasudani na guverinoma ya Sudani kubw'ubufasha muri kuguhingisha aba bantu. Mukeka yavuze ko u Rwanda rwiteguye gutanga umusanzu mu bikorwa bigamije kugera ku mahoro arambye muri Sudani, binyuze muri gahunda zizashyirwaho n'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe. Abaturage bagejejwe i Kigali harimo Abanyasiriya 5, Umurundi 1, Umunyakenya 1, Abanya-Uganda 2, Umunyanigeriya, Abanyarwanda 32. Mukeka yavuze ko hari Abanyarwanda 2 bahisemo kuguma i Khartoum ku mpamvu zabo bwite, ariko igihe cyose bazakenerera ubufasha twiteguye kubufasha. Umunyakenya Ogendo Daniel Oganga washakanye n'Umunyarwanda n'umwe mu bahungishijwe, yavuze ko ku itariki ya 15 Mata mu gitondo abantu bari kwitegura gutangira umunsi, cyane ko hari mu mpera z'icyumweru aribwo batangiye kumva urusaku rw'amasasu batazi aho ruturutse. Ati ibintu byakomeje kuba bibi uko amasaha y'icuma, imbunda nini zumvikana. Byari ibintu bigoye kuba mu mujyi, aho muri uwo mujyi udashobora kujya ku isoko, ku kibuga cy'indege. Guhunga byasaga n'ibidashoboka. Ndashimira Imana na guverinoma y'u Rwanda. Buri gihe iyo ndi mu Rwanda n'iyo ndi hanze yarwo mba ndi kumwe n'Abanyarwanda.
Ikintu cya mbere twakoze ko ari ukwiyandikisha kuri ambasade y'u Rwanda i Khartoum tukijya muri Sudani. Baradufashije mu buryo butandukanye, turi hano kubera guverinoma y'u Rwanda, Rwandair, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, ambasade na ambasaderi. Umunyarwanda witwa Francis Kihumuro yavuze ko kuba ari mu Rwanda ari inzozi kubera ibisasu bya buri munsi, cyane ko hari na kimwe cyatewe mu nzu yabagamo biba ngombwa ko yimuka. Ati twe twaragoswe na RSF impande zose utabona n'aho waca. Yavuze ko nta na rimwe abayobozi b'u Rwanda bigeze babatererana kandi ko babishimira ubuyobozi bwakomeje kubahumuriza. Ngayo nguko tubabwire ko kandi imbuto za mbere z'uruzinduko rwa Perezida Kagame i Conakry yasabye ifungurwa ry'ingendo z'indege. Perezida wa Guinée Conakry Colonel Mamadi yasabye inzego bireba gukora ibishoboka ku buryo mu gihe cya vuba hatangizwa ingendo z'indege hagati ya Conakry na Kigali. Mu rwego rwo kwihutisha ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi, ni icyemezo gishobora kubaho nyuma y'uko Perezida Kagame aheruka muri Guinée Conakry ku wa 17 Mata 2023, aho yagiranye ibiganiro byihariye na Perezida Dumbo birimo n'ubufatanye mu by'ikoranabuhanga. Amasezerano yasinywe n'impande zombi agamije ubufatanye mu ngeri zitandukanye zirimo n'ikoranabuhanga. Ku wa 4 w'icyumweru gishize, Colonel yabwiye guverinoma ye ko we na mugenzi we w'u Rwanda baganiriye ku ngingo nyinshi zifitiye inyungu ibihugu byombi. Yavuze ko hashyizweho komisiyo y'ubufatanye ihuriweho n'ibihugu by'u Rwanda na Guinée Conakry, ndetse ko hari amatsinda y'inzobere ku mpande zombi agomba gukomeza kurebera hamwe uko amasezerano y'ubufatanye yashyizweho umukono ku wa 18 Mata 2023 azashyirwa mu bikorwa. Yasabye Minisitiri w'Intebe gukora ibishoboka byose mu rwego rwo gufasha komisiyo y'ubufatanye ihuriweho n'ibihugu byombi kugira ngo itangire gukora, kandi amasezerano yashyizweho umukono mu bijyanye n'itumanaho, isakazamakuru mu ikoranabuhanga no gutangiza ikoranabuhanga mu mikorere ya leta atangire gushyirwa mu bikorwa vuba. Ikinyamakuru Vision Guinée cyanditse ko Minisitiri ushinzwe ubwikorezi we yahawe amabwiriza yo gutegura vuba ingendo zo mu kirere zihuza Conakry na Kigali. Igihugu cyahoranye ikigo cy'indege Guinée Airlines kuva muri 1999, icyakora cyaje guhagarara muri 2004. Ku rundi ruhande, u Rwanda rufite Rwandair, ikigo gikomeje kwaguka ku rwego mpuzamahanga. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga we yasabwe gutegura uko hashyirwaho uhagarariye inyungu za Guinée Conakry mu Rwanda mu rwego rwo gushimangira ubucuti n'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Ni muri urwo rwego uruzinduko Perezida Kagame yagaragaje ko gusangira ubumenyi n'ubunararibonye bw'Abanyafurika n'abandi bafatanyabikorwa hirya no hino ku isi bikenewe cyane kandi ari ingenzi. Perezida Kagame yavuze ko mu rugendo rw'iterambere nta gihugu cyageraho kibaye nyamwigendaho. Ati nta muntu umwe wigira ku buryo yagera ku byo ashaka byifashijemo. Niyo mpamvu ubufatanye mu bintu byose ari ingenzi cyane. Ubwo yari akiri muri Guinée ku wa 18 Mata, kandi hatashe ikiraro cyiswe Pont Paul Kagame cyari kimaze imyaka 3 cyubakwa mu mujyi wa Dibreka muri icyo gihugu. Colonel Mamadi uri ku butegetsi yabufashe ahiritse Alpha Condé wayoboye Guinée kuva muri 2010 kugera 2021. Biteganyijwe ko inzibacyuho iyobowe na Colonel Mamadi izarangira muri 2024. Abakozi bo mu nganda n'ubwubatsi basabye ko imiterere ya pansiyo ivugururwa. Sendika y'abakozi bo mu nganda n'ubwubatsi yasabye ko imiterere y'itegeko rigenga pansiyo
yavugururwa ikajya munsi y'imyaka 60 isanzwe kuko igera abakozi ntacyo bashoboye kwikorera barazabajwe n'ubukene. Ni ubutumwa batanze mu gihe kuri wa mbere Gicurasi u Rwanda rwafatanyije n'isi mu kwizihiza umunsi w'abakozi. Ni umunsi leta, abakoresha n'abakozi basubiza amaso inyuma kugira ngo basuzumire hamwe uko umurimo uhagaze, bakishimira ibyiza bagezeho, bakanafata ingamba zituma ibitaragezweho bizagerwaho ubutaha, no guharanira kongera umusaruro mu bwinshi no mu bwiza. Umunyamabanga mukuru Ntakimana François yavuze ko abakozi benshi usanga bakorera ku masezerano y'akazi atanditse, ugasanga nta burenganzira bagira mu kazi, igihe babusabye bakirukanwa. Yakomoje nko ku burenganzira bwo guteganyirizwa muri RSSB, guhabwa ibiruhuko by'umwaka, guhemberwa amasaha y'ikirenga n'ubundi burenganzira. Bitewe n'imiterere y'imirimo, ngo imyaka 60 yo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru ni myinshi ku bakozi bakoresha ingufu mu kazi kabo, nk'abakorera mu nganda, mu bwubatsi no mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Yakomeje ati abo bakozi batakaza ingufu ku buryo badashobora kugeza ku myaka ya ngombwa yo kujya muri pansiyo. Ibi bituma batakaza akazi bakajya kwicara mu rugo bagategereza igihe kirekire ngo imyaka 60 ya pansiyo igere. Ibyo bituma abo bakozi bagwa mu bukene bukabije kuko nta kindi baba bashoboye kwikorera cyabinjiriza icyababeshaho uko bikwiye. Byongeye ngo usanga ari imirimo ituma bashobora guhura n'impanuka, urugero n'iheruka i Kinazi mu karere ka Huye. Iyi sandika yasabye Minisiteri y'Abakozi ba Leta, Ubugenzuzi bw'Umurimo bifatanyije na RSSB kurushaho gukangurira no gukurikirana abakoresha badateganyiriza abakozi babo kugira ngo hirindwe ubukene bw'abakozi bagize impanuka cyangwa bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Ibyo bikajyana no gushyiraho umushahara fatizo kuko hashize igihe kinini umushahara uteganywa mu iteka rya Minisitiri ariko iryo teka ntirisohoke. Ntakimana akomeje ati twibutse nanone ko kutajyaho kw'iri teka bituma abakoresha bahemba abakozi babo imishahara y'intica ntikize kandi abakozi babo bakabyemera gutyo kubera kubura ubushobozi bw'ibiganiro hagati y'abakozi n'abakoresha. Kugira ngo abakora muri izi nzego kandi batekerezweho, iyi sendika isaba ko imiterere ya pansiyo yavugururwa. Yakomeje ati pansiyo yashyirwa mu byiciro bitewe n'imiterere y'imirimo ikorwa, imyaka yo kujya muri pansiyo igashyirwa hagati y'imyaka 45 na 55. Iyo mirimo yashyirwa mu byiciro bivunanye n'iy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubwubatsi, ubukanishi, ububaji, imirimo ivunanye mu nganda. Iyi sendika ibarura abakozi bagera mu 15,000 babarizwa mu mirimo y'ubwubatsi, inganda, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, amagaraje n'amacapiro. Mu yandi makuru rero tubabwire ko mu Bushinwa umugore yagaragaye ashwanyaguza robo iha ikaze abagana ibitaro. Umugore wo mu Bushinwa aherutse kugaragara ashwanyaguza imashini muntu izwi nka robo yifashishwaga mu guha ikaze abagana ibitaro bizwi nka Zuhu Medical University Hospital mu ntara ya Jiangsu mu burasirazuba bw'Ubushinwa. Byabaye ku cyumweru tariki 23 Mata ubwo uyu mugore yari ageze kuri ibyo bitaro. Ntabwo icyamuteye gushwanyaguza iyo mashini kiramenyekana, gusa ibitaro byatangaje ko byasanze afite uburwayi bwo mu mutwe. Amashusho yafashwe agakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga hagaragaza uwo mugore ahondagura umutwe w'iyo robo kugeza ushwanyaguritse.
hari n'akavuga amagambo mabi. Abakozi b'ibitaro bagiye gutabara ariko biba iby'ubusa nk'uko ikinyamakuru Jiang Morning News cyabitangaje. Song Pingang, umwe mu bakoresha Twitter, yavuze ko hari bamwe mu Bashinwa batishimiye uburyo robo zisigaye zikora imirimo myinshi mu bitaro kurusha abantu, ku buryo arizo zifashishwa mu kumenyesha abarwayi igihe bazahurira na muganga, gutanga ibyangombwa bimwe na bimwe umurwayi akeneye n'ibindi, ku buryo abarwayi badahura kenshi n'abaforomo. Song yavuze ko hari abatabyishimira, ari nacyo akeka ko cyateye uwo mugore kwihimurira kuri robo. Ngayo nguko rero ngaho aho amakuru yacu tuyashoreje. Icyo tubasaba ni ugukora subscribe, like na comment, ubundi turahari ngo tujye tubagezaho amakuru yose uko yakabaye, amakuru y'ingenzi, amakuru mu buzima bwose, ndetse kandi amakuru aba yiriwe avugwa ahantu hose. Tubibutse ingenzi z'amakuru zahanze amakuru: amafaranga yakoreshejwe nabi mu bigo bya leta yikubye kabiri agera kuri miliyari 6,400,000. Umushahara fatizo ubitse mu kabati kandi. Twarebye kandi diyoseze ya Kabgayi yahawe musenyeri usimbura Smaragde Mbonyintege. Ni mu gihe kandi u Rwanda rwacyuye abaturage barwo bari muri Sudani. Kandi imbuto za mbere z'uruzinduko rwa Perezida Kagame i Conakry, yasabye ifungurwa ry'ingendo z'indege. Abakozi bo mu nganda kandi n'ubwubatsi basabye ko imiterere ya pansiyo nayo yavugururwa. Twabwiye kandi ko umugore yagaragaye ashwanyaguza robo iha ikaze abagana ibitaro. Ngaho nguko rero turabakunda kandi tubahoza ku mutima. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.